Estoy arreglándome, no, pues así mismito. Cuando ya esté lista.
Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, ¿no?, al culto de oración que se realiza cada miércoles. Y para comenzar vamos a entonar los himnos. El primer himno es el número 12, Gracias al Santo Calvario. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiando en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. Al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Sí, muy hermoso, ¿no?, los temas y los himnos. El siguiente himno que vamos a cantar es el número 31, Bajo la Sangre. Himno número 31, Bajo la Sangre. Sí, el número 27. El número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. Número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. 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 Aleluya, alábenle. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. Su sangre que fue derramada me limpió de todo pecado. Su sangre que fue derramada me hizo libre. Gloria a Él. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. En Jesús vivo yo ahora, su sangre alabaré siempre. En Jesús vivo yo ahora, y siempre le alabaré. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. Sí, ¿no? Y alabando, ¿no? Cada culto, cada himno, ¿no?, nos enseña, ¿no?, realmente esa felicidad, ¿no?, que es servir al Evangelio. Sí, el siguiente himno del Himnario Bautista, el número 111, Cristo me ama.
El número 511, Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, es verdad, y me cuida su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Sí, cuán bello, ¿no? Es cantar los himnos, ¿no? Ahí se muestra, ¿no? Y podemos ver el amor de Dios también. Y el siguiente himno que vamos a cantar es el número 512 del Himnario Bautista. El número 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, y realmente, ¿no? Dios nos muestra, ¿no? Cuánto amor tiene también cada uno de los himnos, ¿no? Los compositores también mostraban, ¿no? A través de estos himnos, ¿no? El amor que tenían, ¿no? Hacia ellos también. Cuánto amor, ¿no?
tiene a cada uno de nosotros, ¿no? Y cuánto más, ¿no? El que hace su voluntad, ¿no? Y vamos a cantar otro himno, el número 227 del Bautista, Me guía Él. El número 227, Me guía Él. Sí, y hasta ahí vamos a cantar los himnos. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, hoy también tenemos culto aquí en la iglesia. Gracias a Dios también los pastor ya llegó hoy en la mañana, ¿sí?, a la iglesia, y vamos a escuchar cómo Dios le ha permitido, ¿no?, pasar en Colombia y en Argentina. Amén. También oremos a Dios por los hermanos que están en camino. Justo, ¿no?, ahora el clima está un poco, como ha empezado a llover, ¿no?, hay esa dificultad, pero aún así, todos los hermanos hallando la gracia, podemos participar, escuchar. Tal vez también los hermanos que están conectados en las redes sociales, Facebook o Jerusalén Radio, también, ¿no?, juntos
escuchando la palabra podemos tener la esperanza en nuestro corazón y tener fuerzas, hermanos, porque se vienen, ¿no?, días importantes donde vamos a tener la visita de un pastor también que va a visitar acá a la Iglesia de La Paz, a Bolivia en sí, y los hermanos también van a estar visitando de diferentes departamentos, los más cercanos especialmente. Juntos vamos a participar de seminario, CLF y algunas reuniones que queremos, ¿no?, realizar con autoridades, aprovechando la visita del pastor e iniciar los preparativos, ¿no?, para los eventos a nivel internacional, ¿sí?, en el mes de junio, julio, ¿saben, no?, Campamento Mundial. Entonces queremos, y ya desde ya, empezar a invitar a todas las autoridades para que vayan preparando también su pasaje, visa, su corazón mismo, y allá también recibiendo al pastor Oxupar, poder también, ¿no?, entender el Evangelio y trabajar fuertemente en Bolivia. Amén, hermanos. Entonces, esta noche vamos a orar. Voy a pedir por favor que puedan inclinar su rostro. Dios Padre, Señor, le damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos participar, Señor, aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, a través de su siervo, que es muy importante para nuestra vida espiritual, Señor, nuestro corazón. Esta semana, Señor, todos los hermanos viajaron, Señor, a Colombia, Argentina, Señor. De verdad, estamos muy felices, muy agradecidos, Señor, por este precioso tiempo que ha dado. Y sabemos, Señor, que a través de la palabra que recibieron, su corazón está conectado fuertemente, Señor, con su palabra, Señor. Padre, permítanos hallar su gracia esta noche también. Escuchar la palabra, Señor, a través de su siervo, para que a través de su palabra nuestro corazón pueda tener, Señor, la fuerza, Señor. Padre, le pedimos también, Señor, por las actividades que se nos vienen, Señor. Actualmente no hay un panorama bien claro, Señor, pero queremos confiar, Señor, 100% en su palabra y su voluntad, Señor, y queremos ver cómo se va a manifestar, Señor, su obra en la vida, Señor, de la iglesia, Señor, de La Paz, Señor, la iglesia, Señor, de Bolivia, Señor. Padre, por favor, permítanos hallar su gracia, Señor. Se viene, Señor, un siervo muy precioso, Señor, aquí a Bolivia, donde también queremos aprovechar al máximo su estadía, Señor, e iniciar los preparativos, Señor, para diferentes actividades, Señor, a nivel internacional y nacional, Señor. Padre, le pedimos también por los hermanos que están delicados de salud, Señor, pueda darles, Señor, la fuerza, la salud, sobre todo, Señor, la esperanza, Señor, para poder avanzar en este camino, Señor, este camino donde sí o sí necesitamos 100% de su palabra, Señor. No necesitamos nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestro dinero o algo material, Señor. Solamente necesitamos creer, Señor, en su palabra, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, entre los hermanos que están presentes, quien desea pasar a testificar, ¿no?, compartir cómo Dios le está permitiendo pasar este tiempo, ¿sí?, libremente, ¿sí?, sin miedo puede pasar. Vamos a juntos tener un tiempo de comunión. Amén. Amén. Voy a invitar, sí, a una de las seminaristas que nos comparta, sí, cómo este tiempo está pasando. Amén. Seminarista Doris, vamos a invitarla, sí, para que nos comparta un poquito. Y después vamos a invitar a un hermano también que está aquí en la iglesia. Y si alguien más se anima, adelante, vamos a escuchar. El tiempo es bien apremiante, ¿sí? 5 minutos vamos a dar a cada hermano. Adelante, seminarista. Buenas noches, hermanos. No pensaba salir a testificar. Dios este tiempo
me muestra muchas cosas para mi vida, así. Y justamente en estas fechas yo llegué aquí a La Paz, y es un año que estoy aquí en La Paz. Y yo agradezco a Dios porque me permite sigue estar aquí. Es una gracia sigue aquí en la iglesia. Cada día yo tengo que orar para que Dios me dé su corazón, así. Que yo muchas veces me cuesta negarme. Anteriormente mi seminarista Cintia decía, no, creo que nos turnamos los seminaristas en querer volver a nuestras casas, así. Y me hacía pensar esa parte de mi corazón, ¿por qué muchas veces uno nace de su corazón eso, no? Y muchas veces yo digo, Dios, si usted no me da su corazón, yo me voy de aquí mañana, así, ¿no? Dios grandemente quiere trabajar en mi vida, pero muchas veces yo olvido esa parte. Muchas veces Dios quiere trabajar conforme a su voluntad en mi vida, así, ¿no? De repente me llega una nostalgia en las mañanas y me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y me recuerdo de la palabra que Dios me dio cuando ingresé al seminario. En Dios está todas las cosas, en Dios está todo está preparado. Y simplemente yo hablo con Dios a veces como una loca y hablo con Él y digo, Dios, haga su voluntad en mi vida, aunque a mí no me gusta así. Simplemente haga su voluntad con mi vida. Y de verdad, yo veo Dios está trabajando en mi familia. Anteriormente mi familia, en las 2 oportunidades antes que fui a visitar a ellos, no me despidieron. Tampoco me dijeron chao por mensaje, nada. Me sentía abandonada por mi familia, así. Pero yo oraba a Dios para que me permita volver a Cochabamba y visitar a mi familia. Y justamente en Navidad visité a mi familia. Y cuando yo llegué allá, yo pensé mi mamá me va a botar, porque la que más le cuesta aceptar a mi mamá es a mi mamá. Y mi papá acepta mi decisión, así, ¿no? Pero mi mamá no. Aún mis padres son salvos y son uno de los primeros hermanos que llegaron a Cochabamba, pero el día que me vio mi mamá solamente me dijo, no me dijo nada, pero solamente se acercó llorando a mí, así, ¿no? Yo también quería llorar, pero simplemente le decía, estoy bien, así, ¿no? Estoy muy bien, Dios me cuidó hasta ahora, estoy muy bien, así le decía a mi mamá. No te preocupes, le decía a mi mamá. Y de verdad, Dios, yo veo que Dios quiere trabajar mucho en mi familia, porque mi papá me expresa su corazón muchas veces, ¿no? Aún mi papá, cuando yo estaba allá, no me expresaba su corazón, pero por llamada expresa su corazón, así, ¿no? Y simplemente él pide oración por mi familia, así, para que Dios siga trabajando en ellos. De verdad, yo agradezco a Dios porque me sigue permitiendo estar aquí. Cada día tengo que pedir misericordia a Dios por mi vida, así. Y Dios, no sé qué tiene preparado para mí mañana, de aquí a 5 años, 10 años, yo no sé. Pero yo sé que Dios tiene todo preparado ya para mí, así, ¿no? Y yo agradezco, ¿no?, a los hermanos también que siempre están viendo por los seminaristas, ¿no? Y agradezco a Dios porque les da ese corazón así. Y puedan orar, ¿no?, para la nueva convocatoria de seminaristas que ingresen. Yo sé, Dios tiene preparado nuevos siervos aún
Muchas veces no queremos aceptar la voluntad de Dios, pero Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros. Así, entonces, sí, yo quería decir muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, un testimonio más, vamos a escuchar y después vamos a invitar al coro Nueva Alegría, ¿sí? Nos van a interpretar 2 alabanzas, el himno número 12 y el himno número 405 de los nuevos himnarios. Entonces vamos a invitar a hermano Nicolás, ¿sí? 5 minutos nos va a contar un poquito su testimonio, compartir cómo está pasando este tiempo. Después, por favor, el coro, prepárese, ¿sí? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo agradezco a Dios, ¿no?, que por invitarme aquí el hermano, y realmente no pensaba salir, ¿no? Y yo la verdad estoy muy agradecido a Dios, que Dios me permite hasta ahora estar en la iglesia. Ha pasado mucho tiempo desde que yo recibí la salvación. Aún tal como soy, Dios me tiene, ¿no? Muchas veces me entra desánimo, ya no quiero venir a la iglesia, ya no quiero, ¿no?, participar, pero así por así nomás ya aparezco, vengo nomás, vengo. Por eso estoy muy agradecido a Dios y también siento un poco vergüenza al no ir al campamento, ¿no? Por lo menos, pero Dios así me permite. ¿Qué puedo hacer? Tengo que aceptar todo esto, ¿no? Y la verdad, ¿qué puedo decir? Solamente agradecer a Dios. Agradecer a Dios, ¿no? Que Dios hasta ahora me da las fuerzas, hasta ahora muchas veces me permite trabajar también. Y trabajo, parece increíble, ¿no? Parece mentira, pero es la verdad. Puedo trabajar, puedo hacer todas las cosas. Muchas personas me dicen, mira, yo creo que ya no puedes tú, me dicen. Sí, puedo hacer algo. Yo tengo fuerzas, puedo hacer algo, ¿no? Pero por eso, y agradezco a los siervos, a los hermanos. Yo siento cuando estoy acá en la iglesia, pues siento gozo en mi corazón. Puedo sentirme tranquilo, gozoso, ¿no? Por eso yo quiero agradecer en esta hora por la invitación del hermano. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De verdad, ¿no? Desde el tiempo que Dios nos ha dado la luz en nuestras vidas, hasta ahora, cada día Dios va marcando historia en nuestro corazón, ¿sí? Y esa historia, esa marca que queda en nuestro corazón, Dios quiere que compartamos todos los cultos, amén. Quiere saber, ¿no?, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, para el culto dominical, igual, hermanos, preparen, ¿sí?, su corazón, su testimonio para compartir a los hermanos. Entonces, esta noche vamos a invitar al coro Nueva Alegría, ¿sí? Nos van a interpretar 2 alabanzas, 2 himnos. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. El himno número 405, Volveremos a encontrarnos. Fuertes aplausos, por favor.
me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador, al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Volveremos a encontrarnos en el radiante cielo. No tendré más sed después de agua de vida beber. Con voz alta cantaré en el río de agua mi mar. Cuando el coro de los santos alabe, yo cantaré al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con el que se adelantó, y me llenaré de gozo en la gloria del Señor, el lugar donde los santos alaban al Salvador. Allí no hay más dolores, morada eterna es. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos, por la puerta hecha de perlas, entra a la casa de Dios. Gracias fluyen en las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo. Adelante, pastor. Allinch'isi tukuywan wawqimasis panaykunas. Imena kasankichis kay tiempo, allinchu kasankichis.
kunan chay campamento mundial pi kasankuraj wawqi mas qayna Argentina manta lluqsimunku La Paz manta wawqi masis uq buspi kasanku qayna paykuna lluqsimunku Argentina Buenos Aires manta chantapis wawqis karanapimanta iskay chunka wawqi mas hina waq buspi qayna qusqamullankutaj Argentina manta qayna lluqsimullankutaj Santa Cruz llaqtamanta wawqi masis iskay busispi qayna uchikan tutiaykuyta qanchis phani horata paykuna lluqsimunku qaynakama paykuna kay Bolivia suyuman kutirimusanku wawqi masis pichus tiyan familiares nin Argentinapi paykuna qhipakunku munakuraq paykuna kay palabrata paykunaman willariyta charayku ñuqa mañana qankuna oranaykichista tukuy allinchayamunankupaq kay La Pazman Santa Cruzmanpis tukuy ladoman allinchayanankupaq chantapis kunan hisq'un chunka p'unchaypi Pastor Chuyunyu chayamunqa tatan misionero Esteban Pata pusaq hisq'un chunka ch'isyaykuypi chayamunqa kayman chunka ugniyuq kapuanchis Universidad Udabolpi conferencia wawqi mas qankunapis atinkichis apayta chayman pastoresta lideresta qankunapis wawqi mas chayman riyta atinkichis amén kunan ch'isin ñawirisunchis Uqa Samuelta kinsa chunka ugniyuq t'aqayninta qhawarisunchis t'aqaynimanta ñawirisunchis Soqta chiklayninkama ñawirisunchis wawqi masis Uqa Samuel chunka ugniyuq t'aqayninpi chiklayninmanta ñawirisunchis Filisteosqa Israelitaswan maqanakuq rirqanku Israelitastaqri Filisteospaq ñawpaqinkumanta ayqa rikapurqanku Gilboa urqupitaq ashkhas wañuchisqa karqanku Filisteostaq Saulta churisnintawan qhatiykuspa wañuchirqanku Jonatanta Abinadabta Malquisuata ima chaymantaqa Saul chayniqman tukuyninku maqanakuq qulluykukurqanku arcowan flechasninkuwan Saulta hap'irpachirqanku parte wañusqatataq saqirparirqanku chayrayku Saulqa armasninta apaykachapuq runata nirqa espadaykita urquykuspa wañuchiway mana circuncidasqa runas wañuchiwaspa ama alquchanakunpaq nispa hinapis chay armasnita apaykachapuqqa mana chay nisqanta ruwarqachu sinch'ita manchachikusqanrayku chayrayku Saulqa espadanta sayaykuchispa pataman urmaykurparirqa chay armasninta apaykachapuq Saulta wañusqata rikuspa paypis kikillantataq ruwakurqa hinamanta Saulwan qusqa wañurqa hinata chaypacha wañurqanku Saul chay kinsa churisnin armasninta apaykachapuqtin soldadosnin ima kinsa chunka p'unchay enero killapi ñuqayku rirqayku karqa kay Sudamérica suyupi hayk'a suyustaq tiyan chunka suyus tiyan chay Venezuelamanta chanta Colombia Ecuador Perú Bolivia chay pisqa suyus kay Sudaméricapi junta allata ruwarqanku ñuqayku chayman rirqayku apoyas chaypi llank'arimurqayku
Colombia pips kallarqataq Bolivia manta chayman rillarqaykutaq Pastor Daniel Jo Perú suyumanta pay palarizarqa astawan sumaq kama astawan ñawpaqta yaykuy kuska chayta wakichisun Colombiapi hinata nirqayku kay wata ashka lugarespi ruwasanku ñawpaqta Colombiapi chanta Argentina Buenos Aires suyupi kunan maypi ruwasanku Ushuaia Polo Sur nisqa Ushuaia llaqtapi ruwasanku kunan tukukushan kunan ch'isi chay concierto Pastor Oxuparwan Ushuaiapi kunan tukukuytawan Pastor Oxupar Coro Gracias viajanqanku Brasil suyuman Brasilpi tawa p'unchay kanqa seminario bíblico Pastor Oxuparwan Brasilpi tukuytawan Panamá suyuman sanku chaypi tukukunqa chaypi iskay p'unchay kanqa chayrayku misionerosqa Sudamerikamanta ashka ministros ashka misioneros iskay chunka misioneros hina paykuna t'akasqa kasanku Panamá, Colombia, Argentina, Ushuaia, Brasil suyupima tukuy misioneros Brasilpi qhipakunku wakichinankupas llaqtankupi wakinkunataq t'akasqa kasanku tukuy niqpi chaypi faltarqa misioneros, ministros charayku ñawparqayku iskay semana ñawpaqta yaykurqayku Colombia suyuman chayman chayaspa Colombiapi iglesiata sayarichisarqanku wakin hermanos kaymanta rinkichischu waqemasis cha kan panay testificankichu uyarirqankichischu panay testificasqanta watata chaypi sayarichishanku iglesiata ñuqa chaypi construccionallarqanku puni ñawpaqta chay salón principal karqa huch'y qhipakurqa pastorqa ancha bajito nirqa chantapis salonpaq ladunpi karqa astawan campo karqa chayta hatun yachispa qhipaman hatun yachinku qhipaman hatun yachispa ancha chuqu qhawakun chayrayku ladosninman ima pañanman lluq'iman paykuna hatun yachinku hinamanta qallarispa qhipanpi ñawpaqpi chaymantapas ladosninpi lluq'inpi pañanpi chantapis astawan huch'y karqa techota urqurqanku astawan pataman uqarinankupaq qankuna qhawankichischu chay fotota campamento Colombiamanta imantachu wakichinku chayta ñuqapis chayta qhawarispa kunanqa hatun kashan chay iglesiaqa kunanpis hina teatro hina sinchi k'achapuni ruwakun sigi ruwashallankupuni kasi paykuna tukurparqanku wakin niqpitaq chay edificio ukhupi kashan chayqa chay edificio ukhupi paykuna wakichishallankupuni tukunankukama chayman chayaspa tukuy suyumanta chamunku ashka runas Hondurasmanta chamunku Mexicomanta Perú suyumanta Costa Rica República Dominicamanta chantapis Boliviamanta chayallankutaq chanta Ecuador Perú astawan qaylla kashan Colombiamanta wawqi mas buspi chamunku Ecuadormanta Perúmanta paykuna semanata purirqanku buspi tawa p'unchaypi sinu chamunku ashka chamurqanku Perú suyumanta kinsa pacha phisqa chunkayuq wawqi mas chamunku Pastor Daniel Jo Perúmanta kachamun ministrosta wawqi masista killa ñawpaqta payqa wakichinankupa chaypi llank'arisarqanku chay construcción areapi paykuna ratu avanzarqanku tutayanankama paykuna llank'arisarqanku sut'ayninpi tukuy p'unchayninpi tutanpis paykuna llank'arisarqanku manchaytapuni
iglesia ladunpi karqa lago tiyan qocha. Chay qochaman askha ch'uspi samun. Chay yuyarichiwan ñuqa chamusqaymanta ñuqa chamurqanichayqa sapa p'unchay parasarqa Colombia Bogotapi. Chaypi iskay waranqa qanchis pachaq hina alturan kasan. Entonces chaypi chirisarqa chantapis parasarqa manchayta sapa p'unchay pararisarqa. Chantapis ima sutikun kay zit'irisarqa chaypi zit'i urmamurqa. Ñuqa tukurirqani La Pazpichu kasani nispa La Paz hinata urmamun Bogotapipis kikillantataq techoman urmamuq manchayta chayqa sonarisarqa. Pampata qhawarispa yuraqlla kasarqa chayqa zit'i libre chullun kasqa kasarqa. Bogotapipis kikillanta kasarqa. Chaypi wakichisarqayku inauguracionta, chay inauguración p'unchayta wakichisarqayku Colombiapi. Ima p'unchay karqa chay? Chayqa Plaza Bolivarpi karqa, chay aire librepi karqa. 15 chunka pisqayuq waranqa tawa chunka pisqayuq waranqa zunas chaypi kasarqa. Chay chikapaq wakichisarqayku. Sapa p'unchay chaypi pararisarqa chaymanta manchay llakisqa kasarqayku. Chantapis chiri kasarqa. Sinchi chirita tapuni ruwasarqa. Mana ñuqa ashka p'achatachu aparqani. Ñuqa karkasarqani chiriwan manchaytapuni chirisarqa. Chay pastores, coordinadores tukurirqayku. Sapa p'unchay parasan chantapis chirisan. Plazapi inauguración ruwasun chayqa paranqa chayri imata kanqa nispa tukurirqayku. Chanta sinchi paranchayqas manchay chirin. Chay plazaman riqkunapis chullunqaykunqanku nispa chayta tukurispa waturirqayku Pastor Liminchunta. Payqa niwarqayku mana allinchu plazapi ruwanaykuq chantaqa tifrakurqa chanta maskarqayku waqniqpi ruwanaykupaq. Semana ñawpaqta chay evento qallarinanta tarirqayku lugarta Coliseo sutiyuqta. Qayna wata pandemia tiempopi gobierno Colombiamanta mosoq edificiota última tecnologiawan ruwasqa chay Coliseota. Chay Coliseopi ruwarqayku. Kaypi Coliseopi hayk'asunayaykunkuman yachankichichu wawqimasis? Coliseoman hayk'asunash yaykunkuman. Chaypi iskay chunka qanchisniyuq waranqa zunas yaykunku. Chaypi pastores, coordinadores chaypi tarirqanku chanta chaypi decidirqanku. Hayk'a p'unchay ñawpaqta semana ñawpaqllata chaypi tarirqanku. Sapa p'unchay ñuqayku promocionarqayku Plaza Bolivarpi kananpaq. Pero chantaqa cambiakurqa semana ñawpaqta eventomanta decidirqayku chay Coliseumpi kananpaq. Chaypi contratarqayku chantapis equipo, sonido, luces, tukuy chayta contratarqayku. Mayqanta kashanch'anpaq semanapi imaynata hunt'achisun chay niqta nispa. Chaypi iskay chunka qanchisniyuq waranqa zunaspaq karqa. Pero ñuqayku pastores waranqa zunaspaq wakichirqayku. Chantapis nirqayku imaynachus kanqa iskay chunka waranqa zunas o phisqa waranqa zunaspaq hinata paykuna wakichirqanku. Ñuqayku sunquyku kupinirqayku chunka waranqa zunaspaq wakichinachu nispa. Semanapi imaynata hunt'achiykuman chay chika runata chay Coliseoman imaynatata ñuqayku promocionayku karqa. Qhawarichis chunka waranqa runasumanta mana tiempo karqañachu tukuy chay paykunata wajanapaq. Chay p'unchay chay inauguracionpi ashka runas shamurqanku. Qankuna yachankichischu hayk'a runas shamushqankuta? Panay
qaniwachu hayk'asunash chamusqa pusaq waranqa runas chamurqanku hunt'amurqa chaychika runa chamurqanku chay p'unchay paykuna chanta uyarirqanku kay evangeliota campamento Colombiapi qallarisqamanta manchay k'achapuni kasarqa climaqa sapa p'unchay rupharisarqa q'uñisitu kasarqa manaña pararqachu chanta siervo Colombiaman chamuqtin ñuqa chaypi qhawayatirqani Dios tukuyma wakichisqanta chay tukuy ima kasqamanta ñuqayku manchay llakisqa kasarqayku chay plashatapis cancelarqayku chay Plaza Bolivarta maypi chaypi karan karqa chay inauguración kunan maypi kanqa nispa maskarqayku manchay llakisqa kasarqayku chantapis astawan sumaq lugarta tarirqayku coliseota moderno chaymanpis ashka shamurqanku hisq'un waranqa runas shamurqanku chantapis climapis q'uñiykurirqa chantapis ñuqapis academiata wakichispa chay actividades tardenpaq wakichirqayku paranqa chayqa tukuy yaykunaku tiyan coliseo Qhuma nispa wakichirqayku pero pachiquspa Diosman Dios yanapawarqayku mana pararqachu jóvenes magt'as manchay kusisqa kasarqanku campamento Colombiapi tawa niqpi ruwarqayku tawa lugarespi kaq karqa Universidad EXI universidad privada chaypi ruwarqayku paykunaqta tiyan llaqta chawpipi tiyan imaynatataq suman llaqtamanta astawan Caritupi kasqanta chay universidad Patacampun karqa llaqtamanta astawan Hawapi imaynatan suman chayta área rural chay universidad campis pero astawan hatun karqa llaqtamanta Hawapi chayrayku chay evento campamento chay universidadpi karqa uchikan karunchasqa llaqtamanta chaypi ruwarqayku chay sector chay universidadmanta testimonionta uyarispa payqa campamento mundial Boliviaman hamurqa 2020 watapi manchaytapuni payman gustarqa payqa qhasilla universidadta quwarqayku mana imata cobraspa chaypi tiyan tawa cancharin hatun salón auditorio tiyan coliseo hina chaypi phisqa waranqa runas hina yaykunku hatun canchampis hatun tiyan comedornin tiyan cocinan tiyan hospedaje tukuy iman tiyan payqa qhasilla chayta mañawarqayku mana imata cobraspa hinata Diospi chaypi yanapawarqayku Diosqa chantapis chay universidadpi área rural nisqapi chaypi ruwarqayku preinauguracionta chantapis chay eventosta chay campamentomanta actividades manta qankuna qhawariyta tinkichishu chayta maypichus universidadpi ruwasqaykuta chay karqa uqniq kaq lugar campamentomanta chanta inauguración p'unchaypi mentachu nikichina coliseopi karqa chay coliseo chunka waranqa runaspaqhina ch'isilla karqa chaypi inauguracionta ruwarqayku hayk'astaq chayman chayamurqanku pusaq waranqa runas chamurqanku pastor chaypi evangeliota predican chanta 15 kaq lugar mayniqpi karqa maypita karqa chay teatro llaqta chawpillapita karqa teatro Gaitán chaypipis waranqa pusaq pachaq runas yaykunku chayman 15 p'unchaypi tukukuynin p'unchaypi ch'isiyayninpi chayniqpi chay teatropi ruwarqayku chay teatro Gaitánpi chay concierto p'unchaypi Colombia runa masiswan paykuna hamurqanku chaypi uyarillarqaykutaq kay Diospa palabranta tukukuyninpaq CLFpi
chay universidad llapita ruarqayku chayqa kay llaqta chawpipiña karqa chaypi CLFta ruarqayku Tukurinpi tawa p'unchay tawa lugarespi ruarqayku runasqa pastores líderes CLF manta universidadpi llaqta chawpipi maqt'astaq waqniqpi universidad llapitaq pero llaqtamantastawan hawapi pero tráfico Colombiapi manchaypuni kasan chay tukuy paykunata apaykuchanapaq iskay phanita purina karqa astawan tráfico katin 15 phanita puriyku mana autos kuyuriatinchu qallarininpi chay campamentota wakichispa manchaypuni llakiykunas ch'ampas karqa noticiaspi paranqa nispa nisarqa campamento p'unchaykunasta kunan parashan hawapi parasan parachumpis paranqa chayqa tukuy ima mana allinchu kanqa nispa qhawasarqayku maqt'aqta saqispa universidad yaykunanpi chay evento lugar kama iskay pachaq metros pero mana buschayman yaykuyatinchu paranqa chayri tukuy huquchakunqanku ñuqayku rantirqayku imatas rantinayku karqa parapaq p'achata rantinayku karqa hayk'ataq chay kashan waq presupuestollataq kashan chayqa Colombia iglesiamanta Colombiaqa ashkha qullqita chaypi gastasarqa construcciónpi waq gasto kallarqataq coliseo chay coliseo manchay caro kasarqa chay waq presupuestollataq karqa chanta equipos chantapi chay campamentopaq waq gastullataq karqa paranqa chayri chay p'achata parapaq rantinanku tiyan uqtachu chunkatachu rantinayku tiyan mana chayman chayarqanku participantes waranqa pusaq pachaq runas karqa casi iskay waranqa runas karqa inscripciónpi y chayta rantisun chayqa waq presupuestollataq nispa tukuy chayta qhawarispa llakikusarqayku manchaytapuni ñawpaqta parasarqa paranqa chay tukuy imata q'alata mana allinchu kanqa nispa iskay pachaq metros maqt'asan purispa huquchakunqanku nispa tukuy huqusqas kasqanku nispa llakikanqanku paykuna chantapish chay salonman yaykuspa tukuy huquskanqanku nispa qhawasarqayku para chantaqa parasqamanta chantapish chirisarqa Bogotá suyupi sutiayninpi ch'isiyayninpi manchay chiri ruwasarqa chaypiqa sumaq p'achallikunanchis tiyan raku chumpaswan chayta churakuspa chayta qhawarispa chay t'ukurispa imanata coliseo funt'anqa ashka runa chunka waranqa runas imanata yaykunqa pero qallarisqanmanta chay preinauguracionpi primer uqaq p'unchaypi ñuqayku wakicharqayku universidad chay llaqta hawapi kasqan chaypi chanta pastor Oxupar pusaq kusqanniyuq hisq'un ch'isiyaykuyta chayamusarqa ñuqayku tukuyman wakicharqayku chay preinauguracionpaq chanta Coreamanta expositor Coreamanta chamuspa predicana tiyan palabrata chay preinauguración p'unchaypi pastor Oxuparta aeropuertopi payta uqarispa pay willawarqayku mana payqa hotelman chaymunachu sinoqa universidadman riyta munan palabrata compartimunan chaymanta pacha tukuy ima wakichisqayku q'ala tifrarikurqa ñuqaykuqa upayaspa hina hatun ch'ampapi rikurqayku celularespi waranqa mensajes chamurqa warmi mikhuyta wakichisan pastorpaq mikhunata tukuy ima tifrarikurqa transportepis tifrarikurqa mikhuy wakichinapis preinauguración programa tukuy ima cambiarparqa
ratupi mensaje karqa. Pastor Oxupar Universidad Mazenqa chaypi palabrata predicaymunan nispa niwarqayku. Chay mensaje manta pacha tukuy ima cambiar parqa. Mana ñuqayku wakichirqaykuchu hinata desde repente pastor chayamurqa hisq'un phani kuskaniyuq tutayaypi chamurqa. Chanta payqa escoltasqa policíaswan chaymurqa. Autos ñanta kicharispa aska tráfico tiyan Bogotá, Colombiapi. Chanta policía ñanta kicharisarqa kichaspa rato chayachimurqa. Chanta pastores parlarispa kuska chamuspa tukuy chaypi kaqkuna pastorta qhawarispa tukuy sayarirqanku. Tukuy sayaritawan payta qhawaymunarqanku. Chantapish fotos urqusarqanku. Chanta pastor compartirqa. Phani astawan sino payqa compartirqa Diosqa palabranta chay compartispa payqa tukurqa. Tukuy chaypi kaqkunaman chay kusisqa kasarqanku mañuqayku wakichirqaykuchu ni tukurirqaykuchu kaq p'unchaymanta pacha palabrata uyarinankuta. Qankuna ni chayta qhawariyatinkichikchu chaypi kanaykichis karqa chaypi kaspa qhawariwachis karqa. Ñuqayku kasarqayku tukurispa chantapis chay kaq p'unchaypi preinauguración tukuytawan chanta inauguración p'unchaypi coliseopi ashka runas kasarqanku chay k'achapuni chay lugar kasarqa. Quinsa p'unchay tutayayninpi Teatro Gaitampi chay tukukuyninpi chay teatrollapita karqa. Chaypi tukuy paqarinninpi pastorqa CLFpi compartisarqa waqnaqpi karqa chaypis charayku kunanpis kay kunan kutiqa uhina karqa waq campamentosmanta. Pastorqa paqarinninpi palabrata compartirin pero kunanqa CLFpi tukuy paqarinnintin payqa compartisarqa palabrata. Pastorespis chayta uyaritawan manchayta puni sunqunkuta kicharisarqanku paykuna ñuqaykuwan kuska llank'arimunasarqanku paykunapi salvacionta tarinku. Chaypi tukus iskay kaq p'unchaypi hina tukukurqa. Pastorpis coro gracias Argentina suyuman ripunku. Chay tukuytawan pastores tukuy Colombiapi qhipakurqayku. Chayta qhawarispa niraq qallarisaqtiqa mana chayqa sasachu kasarqa sino hasa qhawakurqa. Qullqipis faltaspi narqa chanta construccionpi kasarqanku wata funt'ata. Chaypi manchay paykuna gastasarqanku. Kunanqa chay iglesiapi manchay k'achapuni chay salón quedakun. Qankuna rinki chay visitaychis teatro hina chay salón kasan manchay k'achapuni kasan. Chantapis mana paranchu. Chantapis Dios yanapawayku napipis p'unchaypis q'uñisitu kananpaq chanta chayman Diospa sirvan chamuspa Dios tukuy imapi yanapawarqayku. Chay testimonio kapuspa chanta ñuqaykupis Argentina suyuman ripurqayku. Argentinaman chayaspa Argentinapi waq situación kallarqataq. Argentinapipis hayarisarqanku chay coliseota. Qankuna qhawankichis fotosta? Chayneqa 15 waranqa runaspa kasan hatun puni chay hallp'api kasan. Chayman chayaspa waq situación kallarqataq waq llaki kallarqataq. Policías yaykunaykupaq wisq'aykurqanku mana saqewarqaykuchu yaykuqta chayman. Mana autollachu policías pata karqa sino ashka carros kasarqa chay yaykunaykupaq chay punkuta paykuna wisq'aykurqanku carrosninkuwan mana saqewarqayku chaykuta. Pastor Oxupar chamusaqtempis paykuna wisq'arqanku chay punkuta. Chantapis paykunawan parlarispa entonces chakipi purispa yaykurqan. Qankuna riqsinkichaychu iglesiata Argentinamanta? Rotonda tiyan yaykunapa asfaltasqa kashan chayta. Uchikantawan uraykuspa chaypi hallp'a tiyan. Chaymanta ñan hallp'api qallarin chaymanta chayman iglesiaman risan.
Chay rotondamanta pacha chakipi purispa yaykurqayku. Y chantapis magt'as q'aya sut'ayninman pacha paykuna yaykurqanku. Chaypi kaqkunataq chaypi paykuna qallarirqanku campamentota Argentinapi. Kuna imaynata ruwasun chay policíasta saqinawanchispa nirqayku. Charayku wawqi mas Argentinamanta paykuna mankata apaspa mankata hawaman urquspa imaraykutaq panaykunas imaraykutaq waykuspa hawaman lluqsispa magt'as wawas hawaman lluqsinku chay rotondaman rirqanku. Chaypi panaykunas mankasta chaypi takasarqanku. Imarik sutikun chay avenida? Chay avenida Cantunpi mana autos yaykunapak chay acerapi chaypi tiyan fierromanta chaypi jóvenes manchayta chaypi mankasta takarisarqanku manifestación ruwarqanku. Chay policías ñuqaykuta yanapanawaykupaq charayku wawqi mas Argentinamanta paykunapis mañasarqanku yanapanawaykupaq paykuna wisq'anqanku chay imaynata yaykusaku chaypi iskay chunka kinsa chunka buscarqa chaymantapis hotelesmanta apamunanku tiyan hallp'aman iglesia hallp'aman pero chaypi chay policías masaqarqankuchu charayku chay busesmanta chay empresasmanta palarqanku policíaswan mana yaykuy munarqankuchu. Charayku jóvenes participantes sapa p'unchay hotelpi kasarqanku mana paykunata apayatarqankuchu. Iglesiapi mana participantes karqankuchu pisislla chaypi kasarqanku. Chaymantapis wakinkuna hospedajespi kasarqanku. Transporte mana yaykuy munarqankuchu. Policías empresaswan palarqanku mana munarqankuchu yaykuchiyta. Chay llaki Argentinapi kallarqataq chantapis Argentinapi uyarispa niraq wakichisaqtinku manchay pararqani. Paraspa chaypipis chaytaqa mana allin ruwanqay. Chay eventos chantapis manchay ch'uspi karqa. Ashka sach'a tiyan sach'a chawpipi kashan chaypi humedad tiyan. Ashka ch'uspis chaypi tiyan. Chayman chayaspa ch'uspisqa tukuyta qhaniran. Imaynatataq runata qhaninqa chaymana kanqa. Wakin pastorespata ñawishnipi qhaniran chantapis ñawishnin ch'utuyasqa kasarqa. Wakin magt'aspata uyasnin punkisqa kasarqa. Imatataq mana allimi karqanki. Ch'uspi qhanirawan nispa charayku punkiykuwan nispa nirqanku magt'asqa. Chay campamento wakichispa Pastor Juan Kim nillarqataq manchay parasarqa chantapis ch'uspi karqa. Pero chay llakiykunas kanpis chayqa chanta pastor Diospa sirvon chamun pay yaykun chay ratuman pacha tifrarikurqa chaypi karqa dificultades pero Dios kicharirqa. Argentinapipis manchay q'uñi kasarqa campamentopi mana pararqachu. Niraq campamento ruwasaqtayku manchay parasarqa y chay para tukuy ch'uspista apasqa chantapis manchay q'uñi kasarqa. Chaypi ñuqa qhawariyatirqani imanatataq siervo chayamusqaman pacha Dios yanapawarqayku. Chaypipis campamento tukukullantaq. Chaypi tukukun campamento mundial Buenos Aires suyupi tawa p'unchayta Buenos Airespi karqa. Chaypipis coliseo manchay k'achapuni qhawarikun hina qhipakun. Wawqi masis qhawarispa Argentinata manchay k'achapuni chay coliseo ruwasqan kasan. 15 waranqa runaspaq techasqaña kasan pero uchikan faltarinpuniraq chayqa. Chayta waturispa faltanraq chay coliseo tukuspa waq construcción suyasallanñataq. Pastor Gabriel nirqa Argentinamanta
chayamunan kama construcción chilqa pit Jesucristo chayamunan kama construisaqku Jesucristo chamuqtin chaypi tukukunqa Jesucristo hamunan kama construyasaqku punis ashka hermanos kaypi tiyanqanku ñuqaykuwan kushka kanqa departamento chaytapish auditorio kanqa kinsa waranqa runaspaq chayta ruwallashaqkutaq nisanku ashka llank'ana tiyan soqta p'unchaypi chay tukukun Argentina campamentopipis ñuqayku nombrayku uqariyku pastoresta chaytapish ancianosta Boliviamanpis quwanchik pastorta uqharin yachankichischu pichis kasan kunan pastor qhawankichischu evangelista israelí Dios kawsaynipi llank'arispa payqa encargado régimen penitenciariomanta ashkara faltaspa hina karqa pero hinapi Dios kicharin chay régimen penitenciariopi ashkash uyarinku kay evangeliota chantapis payqa pastorearisan kime llaqtapi generación de fuego nisqa iglesiapi ñuqayku payta kacharqayku kimeman hayk'aqta salvacionta hap'inku nispa waturirqayku ñuqayku chayta qhawarirqayku hayk'aqta salvacionta hap'inku nispa payqa mana pipis narqa imaraykusma imapis mana ñuqa aymara parlayachanichu narqa haqaypi tukuy aymarata parlanku uq killa pasqamanta kinsa killa pasqamanta phisqa killa pasqamanta uqmanta uq salvacionta hap'irqanku Pastor Marcelopis chayman chaytapuni k'acha qhawarqa uq watatawan chaypi michiy nispa nirqa ñuqa qhawayatini evangelista kunanqa pastor Israelpaq kawsaynipi kunanqa payta pastortina Dios uqharin waq suyuspipis pastoresta ancianosta uqharin Argentinapi uq ancianota sayarichillantaq chay campamento Buenos Airespi tukuyku q'ayantin sutiaynipi Pastor Coro Gracia ima Ushuayaman rinku Ushuayata uyarispa tukuy runamas chay Ushuayamanta sino waranqa qanchis pachak runa sina chay inauguracionpi kasarqanku ashka runas mana hatunchu chay llaqtaqa pero chayqa uq lugar turístico nin kunan tiempo uyarispa Europamanta pacha hamunku pingüinosta qhawaq paykuna hamunku pingüino ari kunan tiempo runtusmanta t'oyanin chay pingüinos chay islapi ashka pingüinos tiyan chayrayku ashka runas Europamanta hamunku chayta qhawaq mana hoteles kanchu paykunaqa ñawpaqta chayta wakichinku extranjerospaq precios manchay alto kashan caro kasan pero Dios chaypipas yanapallawaykutaq kunan aywaye chaypi kasanku autoridades tukuy chay awaye llank'anamancha paykuna gustan chay turismo manta paykuna manchayta gananku chantapis chay llaqtapi manchay wañuchinkun runasqa charayku chay gobernador haqaymanta llank'arimunan aywayewan chay programanchiswanchik kay programaqa cambian maqt'asta charayku chaypi ruwasanku kunan último ch'isi kasan charayku munayku manchayta ashka runas kay evangeliota uyarinankupas chantapis salvacionta hap'inankuta kay evangelionata Argentinapi ashka runas salvacionta hap'inqanku hina Argentinapi cambianqanku runas Ushuayapi tukuspa pastor mayman rinqa chanta chaymanta Brasilman rinqa manapuni tukukushanchu waqemasis ministros Brasilmanta paykunapas wakichisallankutaq paykunapas wach'ampawan kasallankutaq
Pero Dios pa sirvan chay chay kiche konqa manachu. Tukuy ima alliya konqa. O manachu ati konqa alliyayta. Tukuy ima alliyanqa. Charayku sumaqmanta puni kasa Dios pa sirvan chayanan chayman. Kunan ch'isi uchikanta testificani. Imaynatachus Colombiapi kasarqani, Argentinapi imaynatachus riwan chayta. Qayna kunan paqarin matrimonio lluqsimun haqaymanta kunan paqarin chamuni kayman. Chayamuytawan chunka p'unchayninpi Pastor John Chuyu, chunka ugniyuq Pastor Baquendiu chayamullanqataq. Payqa kashan suegron misionero Esteban Pata. Payqa kashan tatan warmin Pata. Payqa Santa Cruzpi qhipakunqa, pero chunka ugniyuq p'unchaypi chamunqa seminario kapuasunchis kaypi. Misionero tatantaq kayman chiqanta chamunqa, kaypi tukuy imayman eventos ruwasunchis. Chunka quinceañiyuq lunes tardeta ñuqayku Santa Cruzman risaku. Santa Cruzpi waq evento kallanqataq chaypi ruwallasuntaq. Hinata wakichisayku chay eventosta mana sino kayqa tukukuspa hinanchu. Chay construcción Argentinamanta hina hayk'aqkama paykuna ruwanqanku, hayk'aq tukunkunqa wawqimasis. Jesucristo chayamunankama ruwanqanku nin. Aychanchiswan sayk'unchis kanpis, pero espiritunchispaq chay kawsayninchispaq chayqa sumaq yanapay kasan. Ñuqa chayta qhawayatini. Imatataq nimunarqani. Ñuqa uchikanta willarimunarqaykis Colombiapi kasaspa. Karqa reunión ministrospata mana ashkhachu karqanku kanpis. Ñuqayku parlarirqayku Pastor Wajia warqayku. Pisqa phani paqarimanta pacha reunión karqa. Sapa p'unchay agenda mincha funt'a kasan. Entonces pisqa phani paqarinnipi chaypi tantakurqayku. Chaypi tantakuspa ñuqayku uyariyku Pastor Oxuparmanta. Pastor niwarqayku. Saulmanta pay parlariwarqayku. Saúl y David pa kawsayninti imakuna ch'isipis uqkaq Samuelta qhawarinchis chunka ugniyuq quince chunka ugniyuq t'aqayninta qhawarinchis kunan qhawarisunchis chiqllayta uqkaq Samuel quince chunka ugniyuq chiqllayninpi chiqllayninmanta qhawarisunchis. Filisteosqa Israelitaswan maqanakuq rirqanku. Israelitas taqri Filisteospaq ñawpaqinkumanta ayqiri kapurqanku. Gilboa urqupitaq ashkhas wañuchisqa karqanku. Kaypi ñawirispa Filisteosqa maqanakunku Israelitaswan. Chanta Israelitasqa imata ruwarqanku ayqirqanku nin. Kay versiculuta qhawarispa David kasarqa chayqa. David Israelpi kasarqa chay pachaqa. Israelpi kasarqa rey Saulwan. Chayamurqanku kanpis Filisteos ashkhas runaswan armasqas Israel contrampi chayamurqanku paykuna. Pero David Israelpi kasarqa ashkha enemigos chayamurqanku kanpis ashkha chamurqanku. Pero David nekta, David pa feynin nekta, David Dios pa son contian, entonces David payqa allin yachiyatirqa Filisteosta, enemigos ninta, champas ninta, tukuymata allin yachiyatirqa. Pero kunan ñawirispa kay quince chunka ugniyuq aqayninta, uqtan Filisteos Israel pa contrampi chayamurqanku. Chaypi Israelitas ayqirqanku. Chanta paykuna wañusqas karqanku. Kawsayninchispipas wawqimasis kikillantataq wakin wawqimasis watukunku salvo kani chantapis Diospa wawan kani. Chanta imaraykutaq tukuy ch'ampa chayamuwan nispa salvo kaspa Diospa wawan kaspa
mana ima llakinips kananchu tiyan nispa, mana ima puti kananchu tiyan nispa, chayqapunchari waqmasis chayta munanchik, Diospaq wawan kaspa chayta munanchik, mana ima llakipis kapuasunchik ni enemigospis kanqachu hinata t'ukurinchis, pero mana hinachu kasan wawqimasis. Salvos kaspa chay salvacionta entiendespa kanpis, hamunqachu manachu llakiykunas, enemigos hamunqachu manachu, hamunqachu manachu unquykunas, hamunqa, tukuy chay hamunqa. Hayk'aqkama hamunqa, hayk'aqkama hamunqa, espiritual kanaykis kamachu, Jesucristo hamunankama, imanita munanchay, tukuy kawsayninchispi kanqapuni llakiykunas, putiykunas, enemigos. Entonces, pastor, imapaq sirven kay salvación, imapaq sirven Diospaq wawan kay. Chayrayku sumaq kasan necesario kay salvaciónqa. Kaypi David Israelpi kasaspa, enemigos nin chamuspa chay filisteos, mana ima ch'ampapas karqachu, chayta qhawarispa, chay enemigos nipata ashka runas, wañusaqchus kanpis, wañuchiwasaqku ñuqaykuta, pero David chaypi David kasaspa chayqa David añiyachinqa, amén wawqimasis. Pero kay kinsa chunka ugniyuq t'aqayninpi ñawirispa, kikillantaq filisteos chayamurqanku, mayqantaq ch'ampa kasarqa wawqimasis, mayqantaq kasarqa chay ch'ampa, David manaña chaypichu kasarqa, manaña Israelpichu David kasarqa, Rey Saúl wañuchimunarqa Davidta chiqapunichari, David ayqirqa manaña chaypichu kasarqa, waqniqpi kasarqa Davidqa, David manaña Israelpichu kasarqa, chayrayku chay filisteos atakarqanku, wawqimasis kikillantataq kawsayninchispi kikillantaq, kawsayninchispi chay chika llakiykunas, ch'ampas, enemigos, unquykunas ima, chantapas injusticias ima hamun, mayqa hamun chay, pero sunqunchispi David Israelpi kasarqa, David tukimata añiyachiq, mana ima llakipis karqachu, David yachayta quq, David qhatiq apaykachiq paykunata, kikillantataq ñuqanchispi wawqimasis sunqunchishpi, David kikin Israelpi kasaspa David añiyachirqa, ñuqanchispis kikillantataq, ñuqanchis sunqunchis ukhupi iglesiawan conectasqa kaspa, siervowan conectasqa kaspa, iglesiawan siervowan uqlla kaspa, ima ch'ampapis ima llakipis hamun chayqa, alliyanchu manachu? Nichu allinyan? Allinyan tukuy ima. Pero imaynatas supay ruwan, chay supayqa Rey Saúlta engañaspa, David qhichusunqa tronoykita nispa, David rey kanqa Israelpi nispa, ch'awkiyaspa Saúlta, Saúl wañuchimunarqa, charayku sunqunta David sunqunta wisq'aspa, manaña pay confiarqachu, kikillantataq wawqimasis supayqa imaymanamantapis sunqunchista wisq'achin, iglesiaman, siervoman, Diosman sunqunchista wisq'achin, mana yanapasunqachu, chay chika tiempota qan iglesiapi servisanki, mana cambiankichu, kikillan kasanki, hinamanta supayqa tukuy imaynamanta ch'awkiyawanchis, kaypi kikin Saúl David qarquytawan filisteos yaykurqa chayman uqtawan ñawirisunchis uqchishayninta, filisteosqa israelitaswan maqanakuq rirqanku, israelitastaqri filisteospaq ñawpaqinkumanta ayqirkapurqanku, Gilbeo urqupitaq ashkhas wañuchisqa karqanku. Hamuy atinkuman enemigos wawqimasis, enemigos hamunman llakiykunas, unquykunas, tukima ch'ampas, tukimana situaciones hamu atinman chayamuyta, pero Israelpi hina
David Israel pikanqa chayqa ma ima llakiykanchu. Pero kunan kay kinsachunkuq niyuq t'aqayninta ñawirispa mayqanta kasan ch'ampa wawqimasis? Mayqanta kasan kay ch'ampa? Kaypi mana David kashanchu. Chayqa punichari charayku urmarqanku wañusqas. Chay reunionpaq chayta Pastor Davidpaq kawsaynimanta Saultawan compartiwarqayku. Saulta Davidtapis Davidta Dios uqharirqa reykananpaq, Saultapis Diosllataq uqharirqa Israel reykananpaq. Paykuna Diospaq siervon karqa, Dios paykunata apaykachay iskayninkuta. Pero chay iskaypi manta ujinas kasanku, chayta niwarqayku. Saul Davidwan ujina karqanku, mayqantaq chay ujina yachisan? Saul sinchi k'acha kasan, k'acha runa. Uka Samuelta 9 ñawirsunchis. Uka Samuel qhawarisunchis hisq'un iskay chiklayninpi. Paypata karqa wayna churin may Alajito sutintaq Saul karqa, waq runaqa Israelitasta ukhupi mana punipipi Saul hina Alajitoqa karqachu. Payqa hatun karay runa karqa, tukuypis liqran kamalla chayarqanku. Chay k'acha kay Saul karqa k'acha runapuni. Charayku Saulta David ñawpaqiman churaspa, payqa chay k'acha runapuni karqa, hatun karay runa. Pero payqa mana pecadostapas huchachakurqachu. Chanta payqa t'ukuriq ñuqa astawan allin kani kay runamanta nispa. Payqa waq runawan qhawarikuspa ñuqa k'acha kani mana imana huchastapis ruwanichu nispa. Payqa confiakurqa sunqunpi. Charayku Dios payman parlarirqa chayqa, Diospaq palabran manaña yaykuyatinchu Saulman. Charayku payqa Diospaq palabranta t'akarqa, qhisacharqa. Pero David ujina karqa, David p'unchay palaciopi qhipakuspa, payqa tardeyaykuspa hatarikurqa, chanta techoman wicharitawan pay qhawarqa warmita, chay warmi chaypi bañakusarqa. Pitaq chay warmi kasan? Payqa Uriaspaq warmin Betsabe nisqa kasan. Chayta pastor nuqaykuta niwarqayku. Pecado ruwasqanmanta Davidqa tukuy runasña yachanku. Pitaq Davidqa ladunpi kasan? Betsabe. Chayqa punichari? Chay Betsabewan kuchichakuspa payqa wañuchirqa Uriasta, chay Betsabe kawsanta. Chay wañuchitawan Betsabewan qhipakurqa pay. Chayta runa qhawanchu manachu? Qhawan. Imaynata qhawan, chay warmiqa Uriaspaq warmin karqa. Imaraykutaq Davidpaq ladunpi kasan. Chay huchanta pakananpaq wañuchin Uriasta. Chay warmi hap'itawantaq ladunpi chukuchisan. Runa parlanchu manachu? David yachan chaytaqa. Tukuy kawsayninta Davidtaqa mana pay qunqayatirqachu pichkasqanta. Y chay niqta Davidqa mana confiakuyatirqachu sunqunpi. Chantapis Diospaq palabranta uyarispa, ñuqa pitaq kani, ñuqa saqra imasta ruwani huchachakuni, imaynata kunan parlasaq nispa. Charayku payqa Diospaq palabranta uyarispa, payqa Diospaq palabranta hap'iyatirqa. Charayku Saul Davidmanta ujina karqanku, chayta niwarqayku. Ñuqapis kikillantataq pitaq karqani ñuqa nispanin. Ñuqa maqta karqani, nimatapis yacharqani, chantapis waqcha karqani, mana yachayniyuq karqani, runapis qhisachawaq, chantapis qhatiykachawarqanku. Ñuqa pitaq kani ñuqa, mana ñuqa allin yachaqanichu, ñuqa ni imapis kanichu nispa nirqa.
sino kay Dios palabranta uyarisllapa ñuqa hap'ikuni chay hap'ikuspa Dios llank'an kawsayniypi nispa nirqa hinata testificasarqa pastor chay ministro tantakusqanpi qankunapis kay evangelio niqta tiyaychis qankunapis David kikin David wan Saulo mana diferencia kanchu mayqanta kasan ujinayachiq David mana sonqonpi confiakuyatirqachu pita ñuqa kani nispa pero Saulri sinchi k'achas runa chantapis hatun karay runa pero Saul sonqonpi confiaq charayku waq runawan qhawarikuspa payqa allin qhawakuq mana ñuqa huchasta ruwanichu pero imataq ch'ampa kasan paypi payqa sonqonpi confiakun sonqonpi confiaspa Diospa palabranta t'akan charayku kawsaynin paypata fracasan kunanchis imaytachu ñawirinchis kanpis filisteos chamunku Israelman chaymanta urmaspa chaymanta Israelkuna ayqispa wañunku paykunaqa chay kisa p'unchaypi wañurqanku kuska wawasninwan ima kuska wañurqanku paykunaqa tukuy paykuna wañurqanku kaypi qhawarisunchis phisqa chiqlayninta ñawirisunchis chay armasninta apaykachapuqta Saulta wañusqata rikuspa paypis kikillantataq ruwakurqa hinamanta Saulwan kuska wañurqa suqta chiqlayninpi qhawarisunchis ahinata chay pacha wañurqanku Saul chay 15 churisnin armasninta apaykachapuqnin soldadosnin ima mana wawasnillanchu sino tukuy paykunawan kuska sarqanku chaykuna kuska wañurqanku ninkaypi charayku waqmas ñuqanchispis ñuqa chay reunión ministrospi uyarispa chaypi qhawakuq pastorpata kawsani manchay ocupasqa pero 15 p'unchaypi ñuqayku chaypi tantakurqayku 15 p'unchaypi kay kikinta Saulmanta Davidpa kawsayninta qhawarichiwarqayku imata ujinayachin chayta kawsayninchispi kay sumaqmantapuni kasan kay qhawarispa Saul fracasan chaymantapis payqa tukuymata t'akaspa payqa wañun tukuy paykunawan kasarqanku chaykunapas wañurqanku pero David mana imapis kasqanta qhawarikuspa mana confiakuspa paypi chantapis Diospa palabranta uyarispa imaynata payta Dios uqharirqa kawsaynin tukukunankama Dios paytaqa hatun yachayirqa Dios payta bendecirqa Davidta chayta ñuqayku uyarirqayku kunan faltanraqi kunan ch'isi Ushuaiapi tukukusan chanta pastor Zenqa Brasil suyuman chanta Zenqa Panamá suyuman chay tukuytawan manaña kanchu chay mayu killapi wataqmanta pastor viajallanqataq mana payqa samanchu hinata purikachasan Colombiapi kasas papi chay reunión kallarqataq chaypi pastor watuwarqayku Boliviamanta waturikullarqataq Boliviaman chay pay munan hamuyta sapa reunionpi pay watun Boliviamanta payqa La Pazman chayamuy munaman chaytapuni pay hamuy munan La Pazman hamuy munan kanpis pero payta qhawarispa mana saqaykuchi paypas sonqonta qhawarispa ashka hermanos La Pazmanta hermanos nisqanku hamunanta ma qonqay atinchu payqa La Pazman hamuy munan La Pazman pay hamuy munan chanta charayku ñuqayku payman palarirqayku iskay waranqa iskay chunka pisqayu bicentenario Boliviapi kasan chaypi campamento mundial ruray munayku Sucre llaqtapi pastor manchaytapuni chay k'achatapuni qhawarin y chanta paynin hamusaq Boliviaman nispa astawan ñawpaqta kunan mas bien nispa niwarqayku pay hamuy munan
chanta misionero Ecuador manta pastor nispa payta invitasallankutaq chantapas Ecuador mas risaq nisallantaq kunan sillita munallantaq Ecuador ma pero paypata agenda juntasqa kasan charayku pastor maypichus nestanku chayman kay palabrata compartir rimunan chantapas chayta parlarispa payqa qhawaranqa kay Boliviapi abril killapi CLF Estados Unidos pi kanqa Atlantapi chunka kinsayuq chunka qanchisniyuq kama chunka kinsayuq chunka suqtayuq kama abril killapi CLF Mexicopi kanqa chunka qanchisniyuq hasta iskay chunka p'unchay kama Ángeles suyupi kallanqataq CLF abril killapi Ángeles pi tukuspa Pastor Iriminchul hamonqa Bolivioman Pastor Gabriel King ima Argentina manta hamonqa chay Campamento Mundial Sucre llaqtapi kanqa iskay waranqa iskay chunka pisqayuq watapi chaypi autoridades chaypi munanku yanapayta chay visasta yaykumunankupak hinallamanta Boliviaman chanta Boliviapi Sucrepi hoteles qhawananku tiyan abril killapi maymanchus chayamunankuta Pastor Oxupar Coro Gracias chaymanta Campamento Mundial tukuy chayta qhawarinqanku autoridades apayta munanku uyunu kama aerolíneas Boapi uyuniman pusay munanku paykunata qhawarinankupaq chay k'acha lugarta chayta qhawarispa paykunaqa promocionanqanku chay k'acha lugarta mayachanchikchaymantapas Dios kicharanqa ñantay chayqapuni mana tukuy Dios runaq palabranpi confiayatsumanchu pero imantachus Boliviapi ñanta kicharisan Dios charayku munani qankuna oranaykichista wawqimasis Dios llank'arinanpaq kay Bolivia suyupi pastor hamuyta munan manchayta pay munan hamuyta charayku ñuqanchis tiempowan wakichimunayku kay niqpi ashka pastores paykunapis ashka magt'as chaypi kanqanku paykuna uyarinqanku kay evangeliota Pastor Liminchul nerqa Pastor Oxupar kawsaynipi hayk'a kutitataq hamunqa kay suyunchisman chayta t'ukurispa ñuqayku munayku wakichita munayku tarita graciata Diospaq ñawpaqinpi amén wawqimasis ari wawqimasis kay kawsay kay pachapi huk ratulla kasan ñuqa Santa Cruzman chamurqani chaypi iskay waranqa chunka watayuq chamurqani chaypi huch'isitulla waway karqa kunanri hatuña waway kasan astawan hatuña ñuqamanta waway kasan Argentinapi tinkuyku hina hatun kasan Pastor Jogo nispalla payqa parlariwan wakinkuna kasarankuña chanta wata warqanku hayk'a watayuq kasqayta Pastor Andrés nispa mana ñuqa t'ukurirqanichu chay chika watayuq kasqayta ñuqa sullk'a kasqayta qhawakuq kani ñuqapis chayta qhawarispa mancharikurqani uk ratulla kay kawsay kashan wawqimasis imataq allin kawsay kasan imanata kawsasun kay pachapi chayta qhawarinanchis tiyan chayllata parlaspa tukusanchis imanatas kaypi Saulpaq kawsayninta qhawarinchis Davidpaq kawsayninta mana chaypi ujinayan hatunchu kasan chaqapuni wawqimasis Saúl sunqunpi confiakurqa pay qhawarikuspa waqwan ñuqa allin runa kani rasuniyuq kani chaypi pay sunqunpi confiakuspa mana Diospaq palabran hap'iyatirqañachu Davidtaq ujinataq karqa paypaq ruwasqanrayku chay huchachakusqanrayku payqa mana imapis kani nispa mana rasuni kanchu
ñuqa astawan khuchi runa kani nispa Diospa palabranta payqa uyarispa mana entiendenchu kanpis pero payqa Dios astawan sumaq ñuqamanta nispa Dios razoniyuq nispa payqa chayta hap'ispa Diospa palabranta hap'ispa Dios hatunmanta payta apaykacharqa kunan ch'isi tukuy wawqimasis chay sunquta hap'ispa Diospa sunqunta hap'ispa chaqatapuni Dios munan sapa uqta qankunamanta munan apaykachayta Dios munayninman hina chanta kawsananchista Jesucristo Señorninchis hamunankama evangeliopak kawsananchista munan hina evangeliopak kawsaspa Dios yanapawasanchis tukuy imapi kunan ch'isi kaykama kay Diospa palabranta compartinchis anuncios tiyan wawqimasis kunan willarisqaykichis astawan sumaqmanta kasan wawqimasis kunan iglesianchispi kay La Paz llaqtanchispi kunan rantisayku achachikalapi huk hallp'ata Dios qhawachiwanchis chay niqta kanpis huk ch'ampa chay presión astawan hatun kasan chayta negociashallaykupuni charayku ofrenda decidida chay hallp'ata rantinapaq chay achachilapi wawqimas qankunapis fey niqta decidispa sunquykichishpi huk ofrendata qunaykichispaq chaytapis fey niqta chayta ofrendaspa chay haywayta hap'ispa ñuqayku tantasayku tantaspa horaspa munayku rantiyta astawan hatun niq lugarpi chaypi munayku predicayta kay evangeliota hatunmanta kay La Paz llaqtapi chanta waq anuncio kallantaq kan 18ª convocatoria mosoq seminaristaspaq wawqimas qankunapis mañaykichis oranaykichista Dios kachamunanpaqpichus Diospa sunqunwan kaqta seminaristas yaykunakupaq tukuy niqpi necesitanchis iglesiasta sayarichiyta kay evangeliota willanapaq chunka junio febrero killapi kanqa conferencia Universidad Udabolpi Pastor chunka phani paqarininpi kay universidadpi yachaqkuna kanku chantapis pastores líderes waq iglesiasmanta kaypi tiyan hatun oportunidad kay pastor Chokichu nisqa askha pastores uyarinqanku Diospa palabranta chantapis chunka junioqmanta chunka iskayniyuq febrero killakama tiyapunchis seminario bíblico pastor Juan Generación de Fuegopi qanchis qusqan phani ch'isiyaynipi qallarinqa iskay p'unchayta kanqa chunka junio sábado p'unchaypi y chunka iskayniyuq domingo ch'isiyaypi mana familianchikllapaqchu sinopis pastorespaq CLFpi qankuna paykunata pusamuy atinkichis domingo chunka iskayniyuq febrero killapi culto paqarininpi culto especial kanqa Federación Sindical Trabajadores Mineros paq salonninpi kanqa tawa kaq pisopi yuyakunkichichu ñawpaqta chaypi karqa conferencia Pastor King Kimpsonwan domingo p'unchaypi chunka iskayniyuq culto especial kanqa chaymanta Cochabambamanta pachamunqanku Oruro Chulumani La Paz qayllamanta tukuy iglesias hamunqan culto especial kanqa chay pastor Chogyun nisqa pay ruwanqa chantapis qallarin inscripciones escuela teologiamanta misión Buenas Nuevamanta astawan yachaspa evangelistio Emilio Machinpaychis watqamanta chaypi qallarisanchis escuela teologiamanta waqemas chaypi inscribikuyta atiwaqchis yachaqanaykichispaq chayqa sumaqta yanapawasunchis kay creencia kawsaynichispi chantapis estudio bíblico kapuanchis pastor Oxuparwan evangelio kunan tifrarin
Watata San Juanta uyarinchis chay tukukuña ashkas qawarinku uyarinku qankuna yachankichis chaytay chay transmitikun kay Bolivia suyupi kunan Argentinapi viceconsul Boliviamanta pitaq Argentinapi tiyan paynin pastorni kikta en la senta qhawani nispanin payqa mana Bolivia llapichu wawqimasis chayqa sumaqmantapuni yanapasawanchis ashkas riqsinku pastorninchista Pastor Oxuparta predicanta uyarispa ashkas tifrarinqanku cambianqanku sunqunkuta kawsayninkuta charayku ñuqanchis feynekta charayku apoyo ofrenda wawqimasis Boliviamanta kunan San Mateo Evangeliota rimarinqa chay San Mateota ashkas runas uyarillanqankutaq kunan ruwallaykutaq contratota charayku wawqimasis atinkichis promocionayta kunan p'unchaytapis tifrariyku miércoles p'unchay karqa kunanqa martes p'unchaypi kanqa qanchis phani tutayninpi sábado p'unchaytata sota phanipi kanqa Evangelio San Mateo sumaqmantapuni kasan hermanos qankuna willayta atiwachis volantes kapuaykuña chayta mañariwaqchis chayqa kapuaykuña jueves p'unchayta qanchis qusqaniyuq phanipi kapuanchis predicación Pastor Oxuparwan chaytapis YouTubepi chayta transmitisayku aymara qhechua parlaypi chaytapis hermanos willarita atiwaqchis wawqimas qankunapis participayta atiwachis Cochabambapi hallp'a rantinku ofrandikichiswan qankuna kay obrapi participay atiwaqchis Iglesia Cochabambaman chayachinapaq wawqimas qankuna munankis chayqa chayta willarita atiwachis Cochabambapaq ñuqayku chayta haywasaqku Cochabambaman chanta academia ballet fútbol kallantaq wawaspaq kunan tukukuña vacacionespi askha wawas karqa pero ñuqayku chayqa disallaykupuni tatas mamas interesnikichis kanqa wawasnikichikpaq chayqa vecinosnikichispis ashkha wawasniyuq kanku chaypi kasan iglesianchispi tiyan fútbol danza ballet kaypi chimpaykuwachis seminarista María Isabel Francoman pay willarisunqachis imatapis domingo p'unchaypi prueba glicemiamanta ruwasanku azúcarmanta ayunaspi chayamunaykichis tiyan chaypi oxigenota midillasunqachista presión arterialta ñuqayku chayta qhawarisayku saludpis sumaqmantapuni kasan mana saludwan imaynata predicankichis imaynata evangeliota tiyankichis charayku wawqimas atinkichis uyarita hinata chay serviciotapis hap'i atinkichis kunan horasaq ñawpaqta kunan culto miércolesmanta quinsamanta quinsa horasunchis ashka necesidad ninchispaq chanta wawqimasis llakiniyuq kankichis qankunapis kunan horasunchis Tata Dios gracias taquyku uyarispa kay testimoniota campamento mundial tiyan Colombiapi chantapis Argentinapi kallarqataq Buenos Aires suyupi chantapis munaykupuni tiyayta kay evangeliowan tiyayta munaspa ashka ch'ampas enemigos llakikunas Colombiapipis kikillantataq noticiata uyarispa paranqa nispa campamento kasqan chay p'unchaykunaspi chantapis chay climaman chichiri kasarqa imaynatataq ruwayatsuman hawapi campamento mundialta aire librepi chantapis Argentina Buenos Airespipis kikillantataq hatun llaki lluqsimullataq
economía, construcción colusiomanta, chantapis, kallantaj, uyarispa aparanqa nisqankuta, chay evento p'unchaykunapi, chantapis chay clima neta aska ch'uspi karqa, pero Diospa sirvun chayamusqanmanta pacha, chaypi qhawariyaderqani Dios imantachus kicharisqanta, manta allin yachispa tukuy llakiykunasta, chaypi ashkas runash uyarinku kay evangeliota, mana runasllachu, ni waqe masillachu, chantapis autoridades chamurqanku, chantapis paykuna kicharinku, Tata Dios kunan pacha Colombiapi, pastor tarin, secretaria, presidente secretarianta tarispa, paykuna llank'ayta munanku aywayefan, chay yachaykunata intelectualmanta, Tata Dios pacha qoyku, ñuqayku nimapis kaykuchu, ñuqaykuqa mana allin ruwayku, mana kallpayku, mana yanapayatiykuchu, chantapis Dios qanman chayta munawayku, chantapis munanki apaykachawaykuta, munanki kawsanaykuta kay evangelio niqta, kunan siervoy kasan Ushuaiapi, kunan ch'isi tukukusan, chaypi tukukuspa payqa watamanta viajanqa Brasil suyuman, Brasilpi tukukuspa Panama suyuman rinqa, Panamapi tukukuspa mana payqa samasanchu, masayasanchu, payqa viajasallampuni, kay evangeliota pasan tukuy niqman, kawsaynin tukukunankama tukuy sunqunta hich'aspa kay evangeliota apaspa, Diospa sunqunwan, Tata Dios bendice sirvoykita, kan qhawari salud ninta, chantapis kay La Paz llaqtapi necesitayku, hatun niq lugarta necesitayku, Tata Dios atiniykuman hina qhawarispa, ñuqayku mana condicioniyku kanchu, mana atiykuchu rurayta mana kanchu, hinata qhawariyku, chayrayku ñuqayku confiayku qanpi, chantapis mañayku yanapayniykita yachayku, Tata Dios tukuy ima ruwayatisqanta, Dios dueño kay pachamanta kasan, chayrayku kunan ch'isi orayku, mañakuspa, wawqi masis Boliviamanta kutirimusanku Argentinamanta, ñan ninta, salud ninta, tukuy imata Tata Dios qhawarispa, hark'arispa, paykuna chamunqanku, chantapis chamunqa iskay pastoresniyki Boliviamanta, paykunapaq wakichisayku mana ashka tiempo kanchu, mana kanchu imapis, pero Tata Dios chay visita niqta, iskay pastoresniyki chamusan, bendice qan kay wawqi masista, chantapis bendice kay Bolivia suyuta, La Paz llaqtata, kunan ch'isi sapa ñuqaykumanta, Diosta mask'aspa, oraspa, mañaspa, Dios uyariwayku, chanta yanapawayku, gracias qoyku Dios, orayku Dios, Señor para Jesucristo sutinpi, amén.